Hello everyone, welcome back to Wanderlust Ita. Ngasidi mayam Paris the koirusi. अखोइना पेरिस से चटनबा ट्रेन की टिकट से कए द ट्रेन की टिकट अखोइना बस की टिकट से सुम सिजनब याएबा मोइना नोमगी ओइना ट्रांसपोर्ट फी ओइना लौएबा 18 euros 18 euros से अखोइगी इंडियन रुपीस से लिशिंगम चंगा अदुमाइन ओइदोइने सिगी लिशिंगम चंगा सिना अखोइ होल डे अदुम फ्रांस से अदुम एनी ट्रांसपोर्ट सिजनब यादोइने ट्रेन लाए ट्रेन से कन्ना भाहेतोंगे Hello everyone. Akhoi hujikse Paris ta yore ado Paris ta imanabi ma unaramaga akhoi sum koiba chatse na lakne aduga sidagi mo Eiffel Tower yengba chakani aduga ngasi do Notre Dame ga ani do khatang yengdoni adu mayam do ucharake aduga nongma ai Paris ta kai tawba yai haibado ai vlog pulap ama semjarake do ngasi gi just Eiffel Tower ga Notre Dame ga dang ucharake adu mayam yengmina see you do ai maning de larise Notre Dame Church. That is the Notre Dame Church. Construction layer may do na changmado yadre do mapande yoina kinma tawrani hapen nama age Notre Dame Church se world gi oina yamna power church ne ada sigi mapham sida ne Napoleon Bonaparte ki coronation tawkiba mapham do ada sigi church se 2019 gi April da maina yam thina chakhiba ada chakhiba maram na moina matam khara close tawrame ada mai chakhiba gi matang da ai hapitang ucharake Sigi view se kitang thapna namakpa view ne aduga nakanda construction tawriba mapa se mai chakhiba mapa dune aduga mai chakthringai mamangda luckily aiga adagi akhoigi January se tawramba imanaba singmoina le over la amba matamda photo khara namhowe adu ucharake Here it is, tada, the Eiffel Tower, full walake. We are the construction layer mein, like this. Sigi park se Eiffel Tower gi heng makhong da laiba park ne sida mayam picnic laktuna khotuna tawba yai ado yamna dejection views da pot la chen ki ba khot ki ba am tawgal mayamna mainly Paris da lakning is akhoi Eiffel Tower se yengbane ba ada Eiffel Tower da yengba lakpa matamda ai mapham ma haizage mayam da tips ma pizage yamna Instagram worthy oiba mapham picture nampham ni ko Tocadero na hariba mapham sidagi Eiffel Tower gi full view upa phange one of the best view you can get your shot there ado Instagram yamna worthy oiba picture di sigi mapham aina lairak se uchari se sigi sine Tocadero haiba mapham dagi Eiffel Tower ta na kumdhar aga magi hek left lairak macha ma lei sigi lairak macha sine sidagi Instagram worthy oiba photo mayam ma namba yai ai khara namjaki ai ucharake
France the vaccination se dose ani ka pa loi driba wa kemta chathan deba transport use to ya de restaurant chang ba ya de kemta the vaccination kapning da ba mi gai de never see the protest story se mayam pullaga adasu sigi Eiffel Tower gi sigi mamang da this is one of the best location si mamang da I saw the TikTok na no tower Euro basketball to bagi as the loin ting jelle so mayam ai nang sai panjagi ba Eiffel Tower gi full view phang buma pa Tocadero hairiba ma pa do adi mapham ne sig se exactly train station metro station kha ma mapham ne adagi hek tholak paga adum u phang ne Eiffel Tower se ado mayam ngasi gi di ai matang asida vlog ase loisin jarage I hope you enjoyed my video. Please let me know. I'm khanghan biro comment ta nungai nungai te do. Until then, see you. Bye bye. Take care and stay safe. Damani, look, Shreya, Savi, baby, don't run.